Dobrodošli u našu novu seriju o tajnama sveta. Danas govorimo o simbolima. Simboli su svuda oko nas. Na starim hramovima. U knjigama. Na predmetima koje koristimo svaki dan. Da li ste se ikada zapitali zašto se određeni simboli ponavljaju u raznim kulturama, bez obzira na vreme i prostor? Ali da li znamo njihovo pravo značenje? Neki simboli kriju znanje staro hiljadama godina. Oni povezuju prošlost i sadašnjost. Ljude i prirodu. Vidljivo i nevidljivo. U ovoj epizodi istražit ćemo poreklo najpoznatijih znakova. Zašto su ih drevni narodi urezivali u kamen? I šta nam govore danas? Pridružite nam se na ovom putovanju kroz misterije simbola. Ako želite još ovakvih priča, obavezno se pretplatite na kanal. I kliknite zvonce da ne propustite sljedeće epizode.